Miyayaliwang kumpanya at aguman ing mekisan metong King Brigada Eskwela 2025 king siyudad ng San Fernando. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Ngayon Miyerkules, June 11, pesi na yan ang kick-off program para King Brigada Eskwela 2025 keti King San Fernando Elementary School. Miyayaliwang kumpanya at organisasyon ng making kasanmetong para King amanuang aktibidad. Inclusivity ang target natin. We have invited different stakeholders from the different walks of San Fernando. Ito ang nagpapatunay na ang bawat partisipasyon ng kada institusyon ay napakahalaga. Kaya kung makikita nyo, hindi lang po isang aspeto, lahat imbitado, lahat kasama, lahat engaged po sa ating Brigada School. Ing Brigada Eskwela, ing banuahan na programa o Nationwide School Maintenance Initiative bang isadya ring pipag-aralan king umpisaning klase. At kabilang pin kareng kayadwangan keti ing Eco Protect Management Corporation o EPMC ayang ipakilala king kampanyang Malu o Lunes Malines nung nukarin ring ako kolektang single-use plastic king eskwela, alilan lang armchairs at trash bins. Looking forward kami na makapartner pa ang ibang eskwelahan para sa mga bagong proyekto ng single-use plastic, lalo na yung armchair natin. Kayadwangan niya naman keti ing Rotary Club of San Fernando, apani muna ning presidente ay Engineer Alvin Mendoza. Mayo po yung Brigada Eskwela, ngayon may metamo nga school supplies, ang popan drinking fountain. Malibat po kanini, bayo pa, may kapamya na kaming drinking fountain kini. Muli po ning katagol na ng eskwela tamo. Then, ating kami pa po darat ang project ngayon kayong Friday, kaya pang Del Pilar Integrated School. Mas paragulya po ito, ganaganang estudyante din ng tala pong school supplies. At suya naman king programa ing Regional Director ng Department of Education o DepEd Region 3 ay Dr. Ronnie Malyari. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.